Amaganya no kwetombwita nibyo tushangira hari Masjid Nur na Kisajja Kariro ahaba muzigiti gwabo gurungami ahari Burenje eky'abasiramu batinire ngo shaha yona nigubabandamira. Aba okutonzya kwabo nukworeka ngu Abdukarim Mwesigwa owabira ariyo mbiche nyumaho akagenda atanjwire bwanyuma ya management kutora n'abebembezi abasya. Yatereka yanene ndagano yawantu najibwasa kati abura timusonge mbega tuli mvunamizwa turabecho kolera mwanikori ndicyo kimutse murungi icyamane mukade yabumura nayo wari insonge zazo mu ngundi zisente zimanyiko iri mtwara biri munana mukanana kakati ebintu ebyo mwanika yabimanyi obungi okusinga ate n'abadde alimawo era naye waali kati sente ezo ziba zirina okumanya sente mukezakalera. Aba bajumirire bukorwa bibi ebiri kubatanisa na Allah omu nkiriza yabo. Mwenzi mukisera waendera nabanga cyane kukiriza omuntu yaza kuza gushambani nabata kimuntu ashikire aho yaye ayashambani eshi no mwibi takwasa kwiba mukisera wabira nabanga cyane kukiriza omuntu yaza kwiba aho yibira nabata kimuntu ashikire. Omushaki witagambireho na nyakuteka tekwaho kandi yahamya ngo ubuzima eshonga najimanya ngo bitu taketerize. Hari mwabiri na mukaga kandi nazikora undi kuri baze ndiko cyane baze yo kuyinga. Okay. Ni hati ngamba kumbere kubanzure izasigiye mu sauna neso bizona subi. Okay. Esente ziri kugambwa kuba zatwirwe Abdukarim M28 eziriyo mu buhandike ngo konka ezindi ezirimwe mpoza n'emishoro y'abahinji tiziri kumanywa muhendo. Gasha kwa Sandeke William.